Monnastilo wa ANC mo Tshwane Dr. Kgosi Maepa a re semphato sa DA le EFF mo Tshwane se reteletswe mo go maswe. A re mathata a matlole a Tshwane a bakile ke thendara e dipuo-puo ya Glad Africa ya boleng ba 12 billion, ya Orecon ya diranta di le dibilione di le 18 le go thapiwa ga batlhankela bagolwane ba ba senang ditlhokego tse di maleba ke Mmasepala. 4 mayors made 4 budget speeches, none of them were implemented. Actually, this mayor, and this is what you must ask, it's a few weeks ago that he did a budget speech. And the following week he said the municipality is bankrupt. Mo bekeng e fetileng, badiri ba Mmasepala ba ileng maloko a SAMU ba gwantetse kwa Mmasepaleng ba lopa go okeletsa dituelo ka diranta di le dikete di le 4. Seno ke morago ga puo ya tokololo ya meyara ya matlole ya gore dituelo tsa badiri di ka se okediwe. Maepa a re le batlamedi ba ditirelo ba ka se duelwe. Re kwile gore tšhelete e fedile tšere ke mmušo wa DA le EFF o sentse tšhelete ya setšhaba ga o sane tšhelete ya go patela batho ka mo le batho ba dirang ditirelo mo Tshwane ga e sa le gona tšhelete eo e fedile. Mookamedi mogolo wa badiri wa nama o tshwere o ganeditse seno. The liabilities in the city exceed its assets, but the city is able to carry on its operations, ensure that it meets its payment obligations to creditors as well, and facilitate basic core service delivery. And that's critically why we needed to get the budget approved last week. ANC ya re e kokwantse setlhopha sa baitseanape gore ba tle ka leano la go fetola seemo sa Mmasepala. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.